Dragi sugrađani, ja sam Nikolina Lapčević-Careljić, a neki od vas me znaju iz filijale Vojvođanske banke u Obrenovcu. Čuli ste da su olimpijske igre odložene za sledeću godinu. Mi u Vojvođanskoj banci, koja je zvanični sponzor olimpijskih igara, smo sa nestrpljenjem čekali početak olimpijskih igara. Ali izgleda da ćemo morati da budemo strpljivi. Strpljenje i solidarnost su vrline koje su danas posebno važne. Zato budite tu za svoje starije sugrađane, komšije, za svoje rođake, za sve što im treba u ovim teškim trenucima. Dragi penzioneri, Vojvođanska banka vam je omogućila da ovlastite vama blisku osobu da umesto vas podigne novac ili platne kartice. Svet nije stao, svesni smo da morate da plaćate svoje obaveze, da plaćate komunalne račune i slično, ali i za to postoji rešenje bez odlaska u banku. Registrujte svoj nalog e-banking na svom računaru ili aplikaciju m-banking na svom računaru i plaćajte račune sasvim bezbedno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, uz manje provizije i do 70%. Za sve informacije možete pogledati na sajtu Vojvođanske banke voban.rs. Za sve ostale poslove koji zahtevaju odlazak u banku, tu su naše kolege koje neumorno rade kako bi filijale ostale otvorene u ovim vanrednim situacijama. Ukoliko ne postoji preka potreba, ostanite kod kuće. Provedite vreme sa svojim najmilijima, pronađite radost u malim stvarima, čitajte omiljene knjige, pogledajte film. I samo zamislite koliko će nam svima biti drago kad se sve ovo završi.